بله تماشاوانین هیجا مهورگری نوچه آنجی آنی سر اکرانه مگوت ایرو 18 آداره 98مین سالوگر سرفرازیا چاناکالیه نهاجی نوچهگهانی مه حوالی مه مهمت بیلگیچ لی چاناکالیه لهمبری مه امی بپرسن گلو جوش و خروشا سرفرازیا چاناکالیه لوی داره چاوایه بله مهمت روشباش تر ایرو مگوت 18 آداره سرفرازیا چاناکالیه نهالی چاناکالیه تی پیروز کرن بله ملات ایرو 18 آداره یه سالا سرفرازیا چاناکالیه وکی تجیگو جار جاران وی داره طاف رویا خو نشان داده جار جاران جی بعوره تگرتن لبل 98 سال در باسپو سرفرازی چاناکالیه جوش و خروش و گلکی زیده والیتی چاناکالیه دست خباتک واتدار کریه آفیشن کردی هاتن هاتر کرن مالبات شهیدان پشتی 98 سالان جارا اول چاناکالیه تین عزماندن چاناکالیه تین گراندن سر تربا باوو کالین خو مالبات شهیدان ایرو جیوک تیزانی سروکزیر دول و دره بو ایرو جیو استادیوم مراسم که بچکرن پشتی وی که جیو سروکزیر مالبات شهیدان لهفدورونن و سرفرازی چاناکالیه بپیون لبل بری سروکزیر امی جوان بپرسن داخواز وانش سروکزیر چیه جبو پیواژوی آشتی فکر و رامان وان چیه در حق شر چاناکالیه دش بابو کالین خود چه بهیستین از خوازم نیوان خو وگرم بریز محمد امین ایلهان نهال جنبی و خیراتن سر چواتن و شانم تفده از دخوازم جفر دست پی بکن بریز اونشکون به کرتاسی خو بدن ناسکرین و پشتی وی که چه و آنی بیر نیزی 1500 کیلومتر روحا چاناکالیه دوره پشتی 98 سالان جبر چه اون هاتن وی داره از محمد امین شیخ سینین عشیره شیخه لروحایم هاتن وی داره ام جبر چه هاتن ویر لپاش میازی دیگه دبیشه که دور یولجو demek kuş garip aradı beşe. Ne gariben. Emme bab kaleme kul vera şehit bune. Apeme, haleme, kalkeme, kalkeme. Gya emege xwal bu vi memleketi heye. Vakta bana hevdikin hem dibêjin bira tu kuda diçî. Pismam tu kuda diçî. Apo tu kuda diçî. Xalo tu kuda diçî. Dekan nekevîşî bavo hem dibêjin. Ama ev asker dibêje dur yolcu. Demek kuş garip aradı beje. Em ne garibi hevin. Merke kurmaj, merke Türk, merke Arap, merke Las. Kuç çıkasa divi mentika Türkiye'de. Ev insanı ku خودی روحن خودی عائلنا امگی باون برانه پسمانه بوی کو باو براو پسمام ملوی داره شهید بونه ام جبوی وی حسابی نه هاتنه وی داره و ام پر كيف خوشنكو الحمد لله ام دي ساقيل جام هفن ام وزاري ما كو كي تشارجي كي جا زماني جي ايجاب بك د محاربه دا دي ساميل فربن واهل چنقل جي كل كوشي تركي اللي كي داري بن ايل وربن برا كس شبه نقلبيشي حتى نها نفاق كتم مونا ما ان شاء الله نها شنو نفاق ناكف مونا ما يجيب يكبن ایگی لوی مملکتی را، لوی ملتی را، لوی بایرقی را، لوی قرآنی را امک صرف بکن و خون آخوا که بره چاوار جاندن نها شو دیسا حاضرن که برجینن بله هم سپاس تکن جوانه جی سر حده جی چاواج روح حیاتن سر حده جی میوان مهی سایم آجار نوی غازی عبدالله او جهاتی جوانه اونج برچاتن جار اول از باوردکمون هاتن والیتی چاناکالیه گازی وکر در حق چاناکالیه ده ام اون چه ده فکرن فکر رامان و بستینن vali min ev ki misafir olarak Çanakkale'de kabul kir. Kutlu Nebi Abdurrahman'i dağıtı vera tamam misafir olarak kalkete çi teralatmış ki kalkimin ev gut ez arkadaşa ki o em çuna eve çuna xabate şuna xabate ko em çuna xabate em Romanya bu Romanya'da em xavetit go ve dere yeki Romanya go temin go ya halkı kuna go em halkı vane ne Türkiye'de yani peki vera Türkiye'de harbe sefer belki kaldırava
و برا یا حالامیش کی و بکشن کالکی من دیجه حوال خو دیجه انیسی هم هر نمال مکت خو حوالی وی نای کالکی من دیجه نای از خاطر ده زهرم کالکی من ترک حوال خود کت استانبوله ده برا استانبوله دیجه belki از her memlekette o da İstanbul'da evet ki diğer diye harbe gönüllü oraya girmiş şarkı Çanakkale'de be gönüllü oraya. Verji gazi de be u di sala digere wane notu 8 sal derbas bu bişti notu 8 sala un hatin ver gelo Çanakkale ve çavadi gele Çanakkale alaka darbuna ve bu ara çava bu. Ha Çanakkale ya bu. Mesela Gazi Mekkerim yani misafir olarak kabul ki gitti kalkite la şehit bir gazi bir çıtar anlatmıyor yani çuvar anlatmış ki kalki mungu em az evet bu em harbe da bu arkadaşı var em harbe da bu tabi nöbet sıramma gitti her ove biniyor az seçar arkadaşı var em her ove binin seçer arkadaşı bu hingi be vasıta evi kantıra ya hesba meçhu ovani evi arkadaşı me yedi mevziye da bu mevziye da bu ben muhat o arkadaşım gutemi go Abdurrahman başı go avna bime hasya be mebkujin mevzu frakı hutşu ov ki emle siyarın em ove beherin hadi mevziye çağırma o bir şu ve esnada ateş mekerir. Parça evet tope parçevi yani. Pemiye çepe kat. Pemiye çepe. Ezyar alamış bu. Arkadaşım bir cevaptan emi cenazemi bir şunu evet mevziye da Aman ve de bir saat tamam pişti cenaze merakine hastı. Rakine hastı. Yani ev qasi gram birindar bu lebelej ve birindar bu ne xalas bud vi şeride u vegariya wane rastı. Ya jestar be ve deri de çayaralamıştı be hastı da tam tabi hasta hinge ne hoş zavune. Tnev ne bine. Dikeve sırayda tam 40 روز baş sırat devina 40 روز pişti 40 روزا doktor gibi tek doktor hemşire gibi ya doktor diyecekler emin kusimizde ne ki ahir sırata ancak giyişlerde ez ve gavi peta tedavi az peta beberim tu çi diyecek diye peta ne bir boja hündürete tep kuya pevi bismillah avverara çepe dibire tedavi dibe kalki bir esnada ahiri dibine İstanbul'u Topkapı'da hükümet derman dedi ciddi dedi pişti tabi şer sakin dibe millet ev dibe pişti şahı sakin dibe kalkimin Topkapı'da İstanbul Emin Paşa'da Jinebik'le evlenmişti be. Ve deri bir Jinebik'le ahiri geçim zamanı var. İstanbul edimine. Ev çiroka berastici çiroka Çanakkale pişti 40 roşan tedavi kirin avi bir dudreşej berku vaxtama kurt az duxazım mikrofonu dreji Mehmet Akyol ji bikim ev ji Nebiye Gazi Mirzoye doji dayka tebu mumevan jber çi un az bavar dikim un ji batmani hatine jber çi tu 8 salan cara awul un Çanakkale'ne. Bele ev. Ez jberi va selavu hürmeti xol vetkim. Selavu hürmeti xo ez televizyona TRT şeşe kolme godarit kin jmara daveti hat havale delal az ziro hatım Çanakkale gerçekten zede peki hoşum Xalemni emin zav delal ani zaman şu an şey gotne kiti jmara nahiş az destevis maç idkim
kaleme gerçekten zede zahmeti kişandine. Yani göre ki o carna sajmara digot, tabii torne xora digot. Zarkivi ko zarütüne bun. Em torneyi bun mexwadavete peşavi carna mesela mesarmışt kir medgoçka te askeri çikire kalo. Kajmara bine zaman. Digolav askeriya ko me kişan te insan ne kişan diye. Za perişanlık kişandine. Zede bir çimane. Le iro bin ko çid hayataki hoşlane. Le yalnız ve barış süreci de iro desteme jevbiye. Tuhazın ko ev desteme veyek. Daxwaziya meve. O başka şekil. Kek Mehmet Nahal Çanakkale'ye Serokwezîr dol bîgayê bû banga çareseriyê ji bo aşitiyê dubare kir. Gelo ev pêvajoya ku dimeşi tu jî bixwe wek malbatek şehîdê Çanakkale'ye tu destekê didi vê pêvajoyê tu çawa dibînî vê yekê? Hevalê Mehmet ez vî bêjim ji birayê xwe re. Baweriya me Erdogan heye. Bi zina Xwedê berê ve jî pêkî avêt lê nizanim çima gerî paş var çun dîsa bi zina Xwedê dibêjim vê neqlê pê avêtiye û ji me bê em ê jî destî bigirin û em destî bernadin û evê ku me godarî jî dikin û me godarî jî nakin bira ji pismamê xwe re nasê xwe re bêjin em nikarin jev bibin vî welatê delal em nikarin dev jê berdin bira werin Çanakkale bibînin ew ê zanibin ku ez dixwazim ku ez çi bêjim çi tîm ziman. Belê em spas dikin Birêz Mehmet Emîn niha şîreta ku doûn ser tirbabin mudî ûn û malbata xwe lê geriyan. 250,000 hezker şervanên Tirkiye di wê şerê Çanakkale'ye de 98 sal berî niha ji bo rizgarkirina Van Axan şehîd ketin tenê li deverekê 59,000 şervan şehîd ketine ji wan ji Bitlisê hene, ji Qersê hene, ji Diyarbekirê hene, ji Mûşê hene, ji Sileymaniyê Herêma Kurdistanê hene. Gelol tenişta hev niha radizên ev 8 salil çem hev kêleka hev radizên. Divê mero wek ciwan wek xortên Tirkiye çi şîretê ji van tirban bigire? Keke Muhammed neko Bitlis û Mûş û Wan û Tuncelî li Beyrûtê li Şamê li gelekî memleketê Osmanlî hatine vê derê dibêjin ku em neyekin peki em neyekin ev şehîdê ku bira şehîd bûne xûna wana ketiye erdê bira ew meryana warin wê xûnê wê herê li hev ayirmişkin ku em jî li hev ayirîbin xûna me tev wekî hevîr ev heriya vî memleketî hatiye tevdane kesek nikane milletî vî memleketî li hev biqetîne li eşîra şêxa li qebîla Hacimiz û li qebîla Sîn û Sêdoş mala Bûbê û li qebîla gelek bav hene 65 meriv hatine Çeleqqeleyê 10 bira yek ji wan Mihemed Onbaşî zarê Şê Elî û İbrahim Xelîl kalkê me wana û heşî hê nebelîne kulkî derê ne bira wa heştana bînin em biwên ku em ne tiştekî hevin û em li hev biqetin bira wa 65 meryana bînin bira bibêjin ku temam hûn ayrîne em ayrîne em li hev biqetin em nikanin li hev biqetin ayet kerîm jî gotiye Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mu'minûne ihvetun faslihû beyne ahaweykum merkê Müslîman birane mawuna wana çêkin nîfaqê nexne mawuna wana ê ku nîfaqê mawuna wana kin ev bira kes qusurê nenire del qusurê nêrê jî bira binirin em dixwînin dibêjin qul eûzu bi rebbin nâsî melikîn nâsî ilâhin nâsî min şerril vesvâs em dibêjin ku قل أعوذ أخا محافظة دكم برب الناس بقوة ربي خدي أو ربي خديكم ملك الناس خدي إنسانة إله الناس إنسان بيرا سجدة دك لخل شم محافظة دكم بقوة من شر الوسواس إيك وسوسة خن قلب مريا الخناس الذي أو خرابنكو يوسوس وسوسة كنا قلب إنسان في صدور الناس من الجنة والناس للجنة والإنسان قلت يا رسول الله شيطان جنة كاف إنسان شباب بجن هناك إنسان هنا شيطان بكنجن
نهاد مونا مدى جبوي وين نفاقي شيطاني بكنج برن اف نفاقه بري تنبو خدين ما محافظه بك للشر شيطاني بكنج و اف مسألة كنها باش باقاني ما و جمهور باشقاني ما اطيعوا الله اطاعة ربي خو بكن واطيعوا الرسول امر پیغمبر خو بگرن و اول الامر منكم او امر کجوانا امر وانا بگرن ام مريانات خازن کو اتفاق ببه ام مريانات خازن کو خون نرجه ام مريانات خازن کو ام گیر خازن کو دي نگرين کو اولاد سيوين نمينن و اوقع مجادله جبوي چنقله هاتيه کرن حسرت ما کو منها برازي تي بچوكانيه اولي با شهيدانا ببينه كنت ايرو ليبرسكي تبيجي تخازي كنت شهيد ببي غازي ليبرسكي كاجوارات بيجا تشه اواد خونا مداحيه بله ام استینام بپرسن لبله مها ایلونه خورتین دیار بکره آنین و درل سر وان تربان گراندنه پشتی و کشی جوان خواستنه بلا نامه بنویسینه جوان شهیدتان چه شیرت کردنه ترکی نویساندی از دخوازم هنه کی کردی جواره بخوینم پشتی و کل سر و نامه جامنه کی بپیون دبیجی ایرود و گرو گشته ده که جی گرته به دما ایرو چو مالا خواه سره خدانی سر بعلیفا خواه گر راحت رازه او انسان وجدان وی کور بوی زنگار گرتیه لورا ایرو به هزاران شهید جیه کورادزین درستان ما شهیدین دیار بکره شهیدین عنتبه گیرسونج حتایش قیصری هبون جمره گوتن ای نبیین ما اوند چه حالی دانه اون بجبوکو به هفره براحتی بجین ما ام نکتن ناوانا خان لبل امزانن اواخ آوه نه آمه اشترد بجم محمد دیار بکری اشترد بجم هاکان استانبولی اون چه حالی دانه کا براتیاوه کا یکیتیاوه و آخا سرخواه باوی جن و ورن سرخواه از دخوازم محمد آکیول وینا بپرسین وقت خورتکی دیار بکره وقت خورتکی باتمانه براستیشی ام ده چه حالی دنه گلو و اف براتی اف هبرون دیسا پیک به هیوین و هنه گلو از شواج موالی دلال باور که هیویا ما هی که هیویا ما تنمونش خواه ما حقاس ری ندا برخواه ام نداتم ویدری پشت که خواه ما وان شهیدات دید و ام گریان ما قدرک چتا دید مجوان باید درس درخست کوم هر مملکت خوشی باور کی سلامه دیسان راحت به و هجانا کو بارشه دوام بکه herhalde tahmin etkim dileme küte baveci kalbime küt baveci bavariya me inşallah bizna xode meve barış süreciye da meve barışe girtiye deste barışe me girtiye bizna xode inşallah daikeme idi girimbuna wan herhalde sterke çavevan eve son be o kamen eve bizna xode tabii ki eftiş ser daika zede ser milevane dayı gere deste xobedne ev gere dayık xeyrin bikin mezlama pişki zahmete yani براستی 98 سال در باسپوی سر و سرفرازیه جبو رزگار کرنا و وان آخان وکی مگو حگید و هوگرن و دمه کتن وان آخان ایرو 98 سال در باسپوی نبی وک نبی وان عگیدان تو ایرو چانک کلیه لروجاوای ترکیه تجبات مانوره کتی نزی 2000 کیلومتر توهاتیه ور بزمان دایی که تو دوپیوه والیتی بزمان تا گازی تا کرنه وکی نها ام نشان بدن جبو ما اف آفیشن کردی هاتنه حاضر کرن جایی والیتی چانکاله اف خباتا والیتی اون چاواد بینن بله از دولت هفره آواکر و ام بهفره بدن جیاندن از والی چانکاله جی لوری سلاوی خو رحمت خواجر شینم تشتکی زاف جدا کریه از yani çava bejim az çe bejim jera hindike az destevi maçitkim tişteki zaf xoş haniye zaman spası xoş erşinim بله برز محمد امین ایلهان نها ایرو سروک وزیر اردوان و ایرو الویدره به و پشکریه کش بو پیواجوی وک دو خواست ایرو استادیوم و بخوازه پشتی وی کشی و بوره بیجم اف گلو دما و سروک وزیر اردوان ایرو دی و نجره چه بیجم کرتاسی اون کانش مرا بیجنج برکو دما ما پر کرته والله ما پیرا تشکر بکن yani خوزی لبر اردوغان جی اف گاوانا باتنا آفتن اف تشتانا باتنا چیکرن
پر حرمت عمل اردوغان را سایقی عمل اردوغان را هیا لوالی چنقره را هیا لترت ششی را هیا و لتورن شهید را هیا و یک تورن شهید ناس که حرمت عمل وانا را هیا حرمت عمل اهل ترکیه گیر را هیا به ما کسی متنیه برا انواع زانبن به ما کسی متنیه بله برس سای ماجار ام دخوازن سر حدا وانه جی هون جی ایرو اون سروکزیر از میکروفون ها بگیرم اون ایرو سروکزیر چه بهشن گلو اون دخوازن چه به پشتی نوت و 8 سال اون هاتن اول اون هاتن زیارت باو و کالین خواه ام دخوازن برا اون سرeci barış ekibi ki tamam yani aram merda tüşteki tünebe tamam hakime eve Müslümanati dize em piştaho benehe beberati anlamıştı bir Çamme Çanakkale Kalkim Yette Yevina Şevkiri em düza piştaho benehe hazın dağazıya me eve Saya Xwedê, Saya Başbakan, Cumhurbaşkanı Çanakkale'nin valisiyle Gazi Mekki'de emri derdexo var anlatmıştık. Bele em geleki spas dikin Sinan şkerema xwe tijî wervir bele temaşevan nazî Sinan bçûk jî vire dol ser tirba geriya we şkerema xwe wervir aha wilo bisekin tu dol van dera geriya ez ê Tirkî bipirsim hinekî kurmanca û îjberk û zayıf sen bu türbeleri dolaştın. Sen bize neler söyleyeceksin? Ne gördün burada Çanakkale'de? Çanakkale'de benim dedelerim burada savaştığı için dünya için ben de isterdim benim dedem gibi savaşmayı ama onlar benden önce olduğu için ben de onlar için çok teşekkür ederim. Sen şimdi Urfa'da oturuyorsun. Çanakkale'deki dedeler için mi buraya geldin? Evet. Peki buraları dolaştın. Nasıl? Beğendin mi? Çanakkale nasıl? Bak denizin kıyısındasın Urfa'dan sonra. Evet, çok güzel. Hem Çanakkale'ye geldiğimde kendimi çok değişik bir şey hissettim. Ağladım. Çok kalbimde sanki bir şeyler oluşmuş gibi Senin oldu. şu güzel gözlerini görebilir miyiz acaba? O gözlüğü takmışsın. Nasıl bir şey oldu? Nasıl oldu? Anlat bakalım. Şey oldu. Kalbim böyle hızlıca atmaya aldı. Çok heyecanlandım. Gelmeye bile korkuyordum. Çok teşekkürler. Pele temaşavan naziz notu 8 sal serderbas bu naha serfraziya Çanakkale îro merasîmek watedar heye û Serokwezîr Erdoğan jî wekî do îro wê vê derê bi dîsa wê berdewam bike em ê malbatan re dîsal vir bi bi rastî jî niha ewrên Çanakkale'yê jî bûn tav rûyê xwe nîşan da em spas dikin. بله محمد بگیچ ام گلکی سپاس دکن جبوته و میوانن ته این هیجا بله تماشاوانین هیجا جچانا کاریه محمد بگیچ او هیجان بمره پار وکش سی میوانین ویگرین براستیجی پیام پر گرینگ دا بله مگو ایرو حجده آداره براستیجی و مراسم به ندار خستن جبیلی و سروک وزیر رجب طایب اردوان آخابتن اکیجی بکه و پنجی شهیدین چانا کاریه بین ببیرانین شعالی اکیوژی و سرفرازی به بیروسگرین لبرکا امبرارن دوی روژا واتدار ده وکیدن چی بویم او روژا گرینگ بنوچه همه دیسر اکرانی بهار بو جمهان جی آدار بو لچاناکاله نزی 100 سال بریانها چارنوسا وی ولاتی جی دیار بو جسر سرفرازیا Çanakkale'ye notu 8 sal derbas bu sala 1915 de jbo vana xan nezi 25000 asker jiyana xoşdestan û şehîd ketin. Tiştê got dersam dihîstî tiştê got kitaba pirtûka me xwendî gelê Tirkî hemû yê Osmanlî Kurmanc Arab Çerkes hemû gel hatibûn vê dê بونی دینی خو ناموسا خو الوی جهادونه جنگی Çanakkale Kumerot evre bambaşka yani Kumerot yine eko savaş eden emri kurmancı mecliste yani kefa Kumerot cesara hani Türk gavako haberden mesela dibin kurma sadece meşar kriye yani evci şabat bini koydi kurmancı meclis navanda evci bavra yani şarkırne لسر وان آخان هر چقاس نها بدنگی جی هبه
Di şehre Çanakkale'yi da ji her aliyan dengê çek û topan bilind bû. Tenê vê deverê nêzî 59,000 ciwanên vî welatî 98 sal berî niha ji bo rizgarkirina van axan şehîd ketin, ji Mêrdînê bigirin heya Mûşê, ji Diyarbekirê bigirin heya Wan û Qarsê niha xortên me li cem hev radizên. Müşe müddehebdi, komedi yani şazaf duygulanmış bum, şazaf akbum yani şu hani sterki hamle kale bigirim. Allah'ım de kurmancı devir hesap hani o batmancı devir mirne o şarkına Ahmedici devir şarkına mirne ki hoş mu cevap benim kalkemin birey yine ki işte gombesi avcil vedi şehit buya asatım yine ki bigerim yine diyeceği rast disemi bigernek hatta medit. Niha ji her bajarî ciwan li ser gorên şehîdên Çanakkale'yê digerin û bi wan serbilind. Şeki hoş yani merod bine keyfa merod mezele wan merod bine. Yoxtem gom pela serardetkin cerna piye medddir ali ulu Türkiye bejin ul partik kave dili kida ya meji ulud yani yek pişki tırs kave dili kida hani ibretlik Liver yani hepka metahamminet kere hepka ko insan benaha jihar deri hepka insan vakti ko Çanakkale ji vakti ko savaşçı buji hepka insan hatbuna ha hevi çakjimne aynı roje. Ciwanên ku serdana van gor û tirban dikin ji bo rojên pêş û hewrajiyanê hin şîretan jî ji xwe re dikin. Em te Müslüman vegan bahav şarj etkin û şeki sağ başak yani ki hoş mevci. Biratiye vak gom desteki her nenukay ki bavdurana bavduna mav film bikir yani. Bede temaşevanên hêja me serfiraziya Çanakkale'yê jî anî ser ekranê niha jî peyam ji me re hatine li ser Facebookê dixwazim van peyaman jî were ve bikim Hatice Alkan ji me re peyamek şandiye gotiye em bernameya we pir diecibînin silav û rêz ji Rihayê dîsa Emîne Can Polat ji ser Facebookê peyamek şandiye û gotiye em bernama we her tim temaşe dikin û em serfiraziyê ji we dixwazin em gelek spas dikin ji bo van peyaman berê bînerên hêja em binerin do çi hebû îro wê çi hebe em hevkî ji bo we binirxînin Bê do lê Kazlı Çeşmeya Stenbolê û li Wanê Newroz hat pîrozkirin bi coş û xweroşek mezin ve hat pîrozkirin li Stenbolê Selahattin Demirtaş beşdar bû li Wanê jî hunermendê navdariyê Kurd ciwan heco konserek pir mezin da û weke Newrozên berê bi rastî îsal jî Newroz bê bûyer qediyan Ji birî vê serfiraziya Çanakkale'yê îro 98 salvegera serfiraziya Çanakkale'yê 18 adarê tam 98 sal berê ev şer hatibû kirin me ev jî anî ser ekranê ji birî vê